Pozdrav svima, dobrodošli u novi tutorial. Posle dužeg vremena u ovom tutorialu govorimo o Java programskom jeziku i govorimo, tačnije govorimo o čitanju i pisanju fajlova pomoću Jave. Dakle, da bi to omogućili da koristimo te funkcije, treba da ubacimo biblioteku, znači import java.io. To su inače biblioteke koje sadrže te input-output funkcije. Zatim, ovdje ćemo napraviti jednu promenljivu koja će biti tipa BufferedReader. I zvaće se na primjer fin. I ovdje ćemo staviti new BufferedReader i stavit ćemo ovdje isto new FileReader i ovdje, znači u ovim ovdje zagradama ide putanja do fajla, znači to je C2 tačke, pa zatim kroz, pa ja sam napravio jedan file tutorial.txt. Ok, znači ovim smo stavili ovaj file u RAM memoriju, odnosno tačnije u ovu promenljivu fin. Zatim ćemo napraviti novu promenljivu tipa string i zvaće se linija i neće imati nikakvu vrijednost, odnosno imat će vrijednost 0, bit će prazna promenljiva i zatim ćemo napraviti jednu petlju while i onda ćemo ovdje u uslov staviti linija da je jednako fin.readLine i ovdje ćemo staviti nije jednako 0 i zatim u telu ove petlje ćemo staviti system.out.println, odnosno ispisivanje jedne funkcije, i ovdje ćemo staviti linija. Zatim ćemo zatvoriti ovaj file, znači samo fin.close i ok. Dakle, šta smo radili sa ovom petljom? Znači, prvo smo u uslovu postavili da je promenljiva linija jednaka jednom redu ovog fajla i ako taj jedan red tog fajla nije prazan, onda će se ispisivati u konzoli. Dakle, readLine, ok, samo je potrebno da dodamo ovu deklaraciju, stavit ćemo exception i pokrenuti ovaj, znači evo ga, znači ovdje se odmah ispisao sadržaj iz tog fajla. Znači u drugom dijelu tutoriala ćemo pokazati kako da upišete fajl, odnosno napravite i upišete neki sadržaj njega. Prvo ćemo iskoristiti ovu petlju try i onda ćemo ovdje napraviti jedan niz koji će biti tipa byte, znači niz, oznake za niz, ovdje 1.2.3.4.5.6 i onda ovdje tačka zarez. Ok. Zatim pravimo output stream
promijenimo fout koja sadrži ovaj objekat, znači new file output stream i onda ovdje upisujemo putanju do fajla, pošto ne možemo da stavimo tek u C disk, stavit ćemo C2.downloads, znači C2.downloads i onda ovdje stavljamo na primjer nećemo primjer, stavimo, pa ne znam sad, stavimo na primjer tutoriali.text, ok, posle try ide i catch, catch i onda ovdje u ovom zagradi ajde sam to da prekopiramo, znači znači ovo je čisto za slučaj ako se podvuče neka greška, znači system.out.println ovdje stavimo greška ok, zatim ovdje pravimo petlju for koja će iščitati sve članove niza i upisati u file. Dakle, int da je jednako 0, tačka zarez i manje od niz.length, tačka zarez i plus plus. I onda ćemo ovdje staviti fout.write, znači to je metoda kojom ćemo upisati u taj file i stavit ćemo ovdje niz, pa redni broj člana koji ćemo upisati je i onda ćemo staviti ovdje, ovdje smo pogrešili znači ovdje ćemo fout.close. Ukoliko ne zatvorite file, neće vam se pojaviti greška, ali nećete moći da otvarate druge file. Znači zapamtit ćemo i pokrenuti. Pošto ne piše ništa, to je dobar znak. Ovdje to je ovaj file. I sad imamo ove soh, stx, etx i ove znakove. U stvari ovo je ASCII kod svakog broja. ASCII kod je praktično ASCII kodom se čuva, to je kako je upisan u RAM. Znači pomoću ASCII koda je upisan na primjer broj 1 u RAM. Znači ako je u RAMu napisano soh, onda je to 1. Evo imate, znači evo stavit ću ovaj link u descriptionu da vidite koji sve ASCII kodovi imaju. To bi bilo to za ovaj tutorial. Do sljedećeg tutoriala, pozdrav!